Kinoyalam ke NPP Jirang Blok hadian gajingnya syong perkat kebadai hakawat kebaar kila syim ya karai ban penyekuno da UMLA kumbu kertong MDC na Jirang konstituensi hakanik election MDC hapo kajela kani kajing syim rai jo kinoyalam ke NPP Jirang Blok ban penyekuno da UMLA kumbu kertong MDC kadai hadian kajing mino uba Victor Rani MDC ke Jirang konstituensi na ka parti National People's Party kabala bu jing ka parti ban rai ya ka tiket MDC na Jirang konstituensi yakani karai ban penyekun hi da UMLA uba sostinu sotun lashim rai hakajinyalang kabala long habernihat balashim benta da baro kinoyalam ke NPP Jirang Blok kinoyalam na ka NPYF pat kentubru ka Women's Wing ka parti NPP hapo Jirang konstituensi habakran cekilat pathai kubor hadian gajinyalang uba Theodore Sinclair President ka NPYF Jirang Blok bat kakong Aryu Kharbani spokesperson NPP Women's Wing kila penpau bana kaliang ke NPP Jirang Blok kila ibit bauba sostinu sotun unmi hidala de ban aireng hakani ke election namar bakum kinong yalam bat kinong kershan kila pai khmat yu ban mi kumu kortong naka parti ban penjob dan burom kumu MDC hakani ke election MDC na Jirang konstituensi inong yalam ki bat khmat jongka parti NPP nakaliang jongka Jirang konstituensi hakaban kong ni penpau ya di songu hakabau blei simaino ya kan ke parti kebangi don hakazingalam jong MLA badan borong jungi ba YouTube iba ada yang sosnya satu TKI ke belajar hakini kindiat sini hakabede begini ke parti ke jungi hakabana kaliang jong di sitting MDC babu bitorani ila isaino ya kan kam nama kata kalau pelong ya kan ngelam di bakmat kita tinduan ke jingkit kili rengkat pada MLA jungi hakabangi la yalum ya ke meeting balashim ya ke jingmut kasur ke pai ba leng bakinong yalam ke bahakmat hakaba laken thup ik ni ginong yalam nakaliang jong ke Western Riboy bat nakaliang jong ke Eastern Riboy ke gani ke GS Road bakaka karai lane ke jing school jingmut jing galong haka jing lengpot jong ke por ngela shim ya ke ju kasur bakata galong hakaba MLA badan borom jingi inhab ban shim ya kane ka benta na kabanta kaneka election NBC by in long kum candidate na kabanta ka Jirang konsi hakabari bat neka election NBC menta wa arajar akusan dikata kalong ka ai ka bangim syam lakni lenti ni singaw ya ban penpau hakaneka por akmat jongki ki social media kinong pathai kubor ba ki pai ba ki dei ban singaw thu ya ka ai ka bangim syam la mundur ni singaw ban ong hakaneka por ba ublei bastat uyalam khnang bat lang ba ka jingalam jung unidon ka jingkerman ba ini kandidat ibadai MLA jungi inpoi syakathong kabadon borom na kabanta ka nika election MDC kata ka dai kabana kalyang jongi ki pai ba ki badon hapo ka Jirang konsi nidon ka jingkerman lang ba ka jingi trilang ka jungi bat dai lang ba ka ne haga nika sing penpau ba ublei te ublei hi ulong sya obasta ya ka bangim simlalang ban mudur lang ba ka jingalam jugu kala pelong ini bangin yo ban ya kendu langkum ne rengkat bat kinong yalam jong ki samla ki NPYF ki long kemi bat kum juru ki long pala ni ki rurang ba ki bah khmat rengkat bat kinong yalam snong ki babun ngela yo ban ya donan kat hagani ko por namar kata lengkot ni pau ya ga jingsungu ban ya don ru ki kerna ki skam banang ne syakman ni ne fresh tom rengkat haga jingilam jong MLA badan borom jini iban long bukan na ka bantah ni election MDC arah usan publish ya di media atas nama pemain besuk pada negara por kum ki long kumi kiba don kejing pitya na kabanta ka parti hadin ba kadon kejing rai jongi MDC jongi ba Victorani ba ila resign na ka parti ngila don kejing kijing mut ba hakine ipor iba kandiat ka ladon kajing strong hapo ka umdum kumno ngile tenrei ladon rukat ne ki rang biru rang ba di bla perkhat ba da kumno ngile khnang baka parti kanum sakma kilia rai bat kilaya song perkhat baka wei kajing mut da wei kajing mut ba kinya bu yo ne MDC une MLA jongi ba sosteni sotun ba inshim ya kata kajing kikli namar kapor kelalong ke balengkot bat melak syu ban
lej ban pen itu sekisnong pitau gijongi ya kita giladon ki kandidat di bala ki katu kan kandidat di bala ai kerteng rei namar bakir ki sngaw don gejing kitli ya ka parti balada nging ini perkat ya ladi kamlong ka ba sup bangin job rei tenang baka parti kan yo gejing job ka badon buram hagan ga election MDC ila IT sya MLA jongi iba sosini sotun ba in simhi ya kabenta balong banyeng kum kandidat jong ke MDC kum ta mengi baro kilong kuming idap ta jing sokmen habang iyo sngo wat hapdeng kata gajing ki jingmut ngila kemen bang iyo biang ya kane kabenta ba MLA jongi la sim ya gajing kitli banyeng kum MDC hakane ke election arpo san bat nginge jru ba mangiru kum kinong tre jong ka party nginda tre sitom ru nang baka party kan wanra ya ke jingjob ke badan buram kum habis ngi gibalalik bat ngej skam babat kirang ba bat ilong kumi bat ki samlang ini tre lang kaju ka wei ke jingmut ban wanra ya ke jingjob haga nega election MDC kublai shibun NPP kublai shibun itu